kiringa saawa eno mukulu Grace kanjabe kwe ikaliro tuli ne kizibu abantu baisu bali kubatemula na ku biro DPC isimu ikaliro tuli n'abasirikale abanafu nkankozesa ekigambo nti batono ayi mulimu n'abakuliriireko nga mazima gana nyeno omwana yakati oyankwata atya nakubira IGP isimu ni mulambulira ebizibu ebiri eikaliro mu security era tuli kwetaaga security meeting kubanga mukulu Grace eruhu kandohoza mwene kizibu kyekimu n'obusogo kutwalizya hamu eka muli haina abantu olusuno busungu ebijambiya bitabukire ndohoza hano weno sunaku ensonga ejo yes dibao obuibi butabukire so mukulu Grace we need to tighten security nga bakulembeze omudisitri era baba chairman ensonga ya security tusabe IGP ayongere patrol jibam always jibita ku main ngeje batemulira mwana oyo akakazira kayikirira katono kati ozwako ku district yeyikalira oyira hotyo olekene main yaba ku factory ekyabe kasokwawo kazira katontono kati eke bamutemuliremu so ndikusaba DPC ndikusaba atutekeremu oba baluwa areas ejibula mu security buli gombololo maitenga area yebula mu security DPC ni male yo male Mr. Male ndikwabagabane namba ya DPC mukubiro DPC enamba area eigombola libula mu police post tutekemu police post tutaiteninge security kubanga lwati kiri wodolo eizo enkera kinzo kuize uwo okay so twerinde mukulu ewendi tumulira bino no diso deputy diso bamutemuire hano aboneka alina ne sikal egundi crack okusikal sorry so batuukira okukuba omuntu atwale byo kwerinda mu district kitegeezi anti kyabire hala so ndi kutira DPC wange nti twaba kukwata ensonga ya security ne mikono mitano kubange mibiri jaba mitono emitano nga kuli kuno gwa IGP atuongere security eikaliro kale bebale honorable